dobrodošli na novi klip. Danas ćemo praviti easter egg u GTA San Andreas. Dakle, easter egg se nalazi ovdje kod ove tetovažice. A sad ćemo lakše ići tamo. Tako da idemo. Inače, tamo je moja kuća. To vam je najskuplja kuća u San Andreasu. Izvinite, malo sam prehlađen. Eto, ako me čujete da dišem kroz nos, izvinite. Dobro, može bre. Idemo pravo. To su i balasi. A mi idemo brzinom munje da sve to razvijamo. Dakle, brzinom munje. Ovo je baš brzina munje. Dobro, ići ćemo mi onako brzinom kojom mi idemo, brate. Pa idemo mi. What the yes, so jump! Dobro, popravio sam kola na vreme. Ljudi za malo da mi eksplodiraju. Brate, ovo je veoma opasna bila situacija. Dakle, zato ja kažem, mislim, ne kaže niko. Bolje se čuvajte. Evo nas, stigli smo. Dakle, sada niko bukvalno, ali niko. Svi će im dati dislike, ali nije. Ovo sam ja u stvari u pravu. Da li je to ovdje? Jeste. Dakle, sad ću da vam pokažem jedan easter egg. Mrž bre. Dakle, sad ću da uveličam sliku. Poenta je o ovoj ovdje ženi. Šta je to? Dakle, o ovoj ženi easter egg, ako niste znali, Sidjejev je imao oca koji je uginuo u borbi protiv balasa. I ova tetovaža označava njenu ženu koja je poginula u avionu. Dakle, to je isto. Evo, to je ista bukvalno taka devojka. Sada da vam pokažem još nešto čudnije nego ova tetovaža. Bukvalno idemo ovamo, idemo u pizzeriju. Bill Stack pizza. Dakle, prvo, da ne idemo tamo, prvo nas zanimaju ova dva jelovnika. Šta je ovo specials? I piše lounge slower i kid zone. Dakle, lounge slower je u stvari otac CJ-a, tako se to zove. A ovo je njegov podpomoćnik ili pomoćnik ili sluga, ne znam. I oni to rade. Sad uđemo ovako kod njih. Jeste? Kuvate. I sad nas ponovo zanima ovaj ugovor. Šta je ovaj ugovor? Ovo vam je ugovor i 100% sam siguran, čitao sam na internetu da je ovaj ugovor od Sidjejevog ćaleta potpisao sa ovim gradonačelnikom San Andreasa i bukvalno kad je to potpisao on nije bio srećan jer nije htio da radi u toj glupoj pizzeriji da bude vlasnik. Jer htio da produži pizzeriju i da bude bolja i da je nazove po njegovom imenu, ali to gradonačelnik nije dozvolio, tako da je on bukvalno počeo da uništava ceo grad i tada je umrla Sidjejeva majka u avionu. Dakle, i on je isto bio u nesreći. Dobro da srećem imao padobran. Inače, ovo je istina, ljudi, ja ne lažem. Stvarno ne lažem, ovo je istina, bukvalno. Dakle, ako vam se svidio klip i ovaj easter egg, samo da pokažem gdje je, za oni koji ne znaju. Easter egg vam je ovdje, ali trebate preći neki miće da bi došli u tetovažiranju. Dakle, bukvalno pređete gdje vam je aerodrom, idete ovakvim ovim putem i samo ovako pravo i skrenite, tu će vam se odmah biti, dakle ne možete promašiti. I mislim da je to. Hvala što ste gledali video. Ako vam se svidio, obavezno bacite like, share, komentar i subscribe. I vidimo se u sljedećem epizodu easter eggova. Bye!